Pemirsa Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, terus ngelimbakang potensi desa sani keduenang pinaka desa wisata. Sakaning kanan inucap Desa Taro, Presiden Yolihang mekatah penghargaan. Inggian saking pemerintah, wiadin penghargaan saking swasta. Kantos mangkin Desa Taro sampun molihang sawetara 15 piagam penghargaan inggian saking tingkat kabupaten provinsi nasional kantos penghargaan internasional. Pinih anyar Desa Taro molihang penghargaan Asian Tourism Award Ata Warsa Kalitalislai The Fourth Asian Community Beach Tourism CBT Award sane katerima oleh perbekal Desa Taro ring Malaysia. Perbekal Desa Taro iwayan warga mausang Desa Taro saking nguni sampun kasub sangkaning kuentenan pura Gunung Raung. Desa Taro taler kasub sangkaning Lembu Putih sani kantos mangkin kantun kelestarian tur kalimbakang. Sani mangkin kuentenan Lembu Putih puniki sampun wenten penyatusan ukud. Lembu Putih sani kasuciang puniki taler kedadosang pinaka genata tujuan wisatawan rikala ke Desa Taro. Satios punike kramo Desa Taro saking nguni kantos mangkin akeh sani makarya pinaka pengrajin palinggih antuk paras taro. Palinggih paras taro taler kasub kantos ke sejebak Bali. Selanturnyane wenten investor sani rau antuk objek wisata gajah sani kasub kasengguh Gajah Taro. Kuentenan Gajah Taro ring Bali pinika pertama wenten ring Desa Taro. Kebausang Desa Taro preside molihang makatah penghargaan sangkaning kasumekenan ngelimbakang desa wisata sane ngutamayang kelestarian palemahan. Desa Taro taler sampun ngewangun objek wisata Semararate. Genahi puniki sampun ramia kerauhin wisatawan. Objek wisata Semararate taler naon kawigunayang pinaka genah event KTT ASEAN. Satios punike taler sampun wenten Taman Kunang-kunang. Ring genahi punike wisatawan preside manggihin kunang-kunang ring rahina wengi antuk jimbar 5 hektar. Sangkaning parindikan punike Desa Taro preside molihang makatah penghargaan. Agung Yuliantara dan Pos Nguningayang.